Klapka. Ahoj, volám sa William Rigo, som prezident Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky. Hi, I'm William Rigo and I'm the president of IMBA Slovakia. Prijímam ľadovú výzvu od Diany a Denny Kakos. I accept the challenge from Denny and Diane Kakos. A týmto vyzývam Petra Šelingu, prezidenta Handbike Team Slovakia. And I would like to nominate Peter Schelinga from Handbike Team Slovakia. Martin Minarech, obchodný zástupca Kompava. Martin Minarek from the Kompava company. A inžiniera Karola Kvála, primátora mesta Senec. And Karol Kval, mayor of the city Senec. A nezabudnite prispäť. Don't forget to donate. Ale...